Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Itarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo ubwa benshi. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo ubwa benshi. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Hashimwe Yesu watwunze n'Imana, hashimwe Yesu watwunze n'Imana. Mbazwe Yesu watwunze n'Imana, hashimwe Yesu watwunze n'Imana. Ndakwirigiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwirigiye Yesu we, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana, 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 biratungana.